මම හිතන්නේ ඒක ඓතිහාසිකයි. මොකද මම හිතන්නේ මම දන්න තරමට මේ ඉතිහාසයේ දෙහිවලගල්ගේ මහනගර සභාවේ මුලින්ම පවත්වන පළමුව අවස්ථාව තමයි මේ වගේ නෝම්බේ ඇරීමක් නැත්නම් උපවාසය අත්හැරීමක් මේ ගොඩනැගිල්ල තුල. ආගමේ තියෙන ප්‍රධානම සංකල්ප පහකින් එකක් වන निराहारව සිටීම නැත්නම් ෆාස්ටිං කියන කාර්යය අද දවස පුරාම රැකලා ඒ දවසම निराहारව ඉඳීමේ කාර්යය ආරක්ෂා කරලා මේ අවස්ථාවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දෙහිවල ගල්කිස්ස මහනගර සභාවත් එක්ක එකතු වෙලා ආහාර අනුභව කරමින් අපිත් එක්ක සහෝදරත්වය බෙදා හදාගෙන ඉෆ්තාර් උත්සවය පවත්වනවා. ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට මම හිතන්නේ දෙහිවල ගල්කිස්ස නගර සභාවේ අපේ මුස්ලිම් മന്ത്രിවරු මේ වගේ වැඩසටහනක් කවදාවත් කරලා නැහැ. ඒ වගේම මෙච්චර මුස්ලිම් ප්‍රජාවක් ඉන්න අපේ ප්‍රදේශයේ ඒ මුස්ලිම් සහෝදරවරු මේ සංවිධානය කරපු එක පිළිබඳව ඇත්තටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද අපි දැක්කා මෙතන සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම්, බර්ගමැලි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා ඒ මුස්ලිම් සහෝදරයන්ගේ උපවාසය අවසන් කිරීමේ මොහොතේදී ඒ සහෝදරත්වයේ දක්වපු එකට විශේෂයෙන් නගර සභාවේ අපේ නගරාධිපතිතුමා ඇතුළු කොමසාරිස්තුමා ඇතුළු සියලු දෙනාම මේ සඳහා සහයෝගය දුන්නා. මේක තමයි අපිට රටට ඕන වෙන්නේ. මොකද අපි පණිවිඩයක් දුන්නා මේ දෙහිවල නගර සභාවෙන් අපේ මුස්ලිම් සහෝදරියන් සහෝදරවරුන් සියලු දෙනාම එකතු වෙලා අද මේ කරපු වැඩසටහනේදී ඉතින් අපි මේක ආදර්ශයක් ගන්න කියනවා මුළු රටටම. මේක තමයි අපිට ඕන වෙලා තියෙන්නේ ජාතික සමගිය හදන්න. බොහොම ස්තුතියි මේ සඳහා සහයෝගය දුන්න සියලුම මුස්ලිම් ප්‍රජාවට, ව්‍යාපාරිකයින්ට, ඒ වගේම ප්‍රදේශයේ සියලුම මුස්ලිම් ප්‍රජාවට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ වැඩසටහන් කරන්න කියලාත් මං ඉල්ලීමක් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. රාමසාන් උපවාසයෙන් නොමැති කාලයන් වල පව් ක්‍රියාකාරකම් වල නියලුණු පුද්ගලයා, හුදකලාවේ කිසිම කෙනෙකුට දන්නේ නැතුව පව් කරපු පුද්ගලයා උපවාසයේ නිලිලා ඉන්නකොට සිහිය තබා ගන්නවා මම මේ පව් වැඩේ කරොත් මම මෙහෙම බඩගින්නෙන් තිබහන් ඉන්න එකෙන් වැඩක් නෑනේ. නබිතුමා කිව්වා උපවාසයේ නියලිලා ඉන්න පුද්ගලයා හිස් වචන, නොමනා ප්‍රකාශ, එහෙමත් නැත්නම් ඉස්ලාම ආගමේ පාප ක්‍රියාවන් හැටියට සලකන දේවල් මේවා අත්හැරියේ නැත්නම් ඔහු බඩගින්නෙන් තිබහෙන් ඉන්න එකකින් කිසිම පළක් නැහැ. අවුරුදු 1400කට කලින් මුස්ලිම් වරුන්ගේ හදවත් තුල අනිකුත් ආගම් වලට ගරු කරන්න, අනිකුත් ආගම් වල ශාස්ත්‍රවරුන්ට ගරු කරන්න, ඒගොල්ලන්ට පරිභව කරන්න එපා, අනිකුත් ආගමික දෙවිවරුන්ට බැන වදින්න එපා කියන ඒ සංහිඳියාව කියන ඒ බීජය අවුරුදු 1400කට කලින් මුස්ලිම් වරුන්ගේ හදවත් තුල රෝපණය කරලා ඉවරයි. අල්ලාහු අක්බර් أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
මම සම්මේලනය වෙනුවෙනුත් අපේ සමාජීය මස්ජිද් වෙනුවෙනුත් දෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගර සභාවේ නාගරිකතුමා ඇතුළු නාගරික මන්ත්‍රී සහ මුනිසිපල් කමිෂනර් ඔක්කොටම මගේ ස්තුතිය මේ වෙලාවේ පුද කරනවා. මෙවන් අවස්ථාවක් ඉදිරි හැම අවුරුද්දෙම පැවැත්වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හිරු පායන මොහොතේ සිට හිරු බැස යන මොහොත දක්වාම निराहाරව ඉඳලා තමන්ගේ විනය ඉතා සුරක්ෂිත ලෙස පාලනය කර ගනිමින් ඒ බව සපත කරමින් ඒ රාම්සාන් උත්සවය නිමා කරලා ඒ ආගමික කටයුතු අවසන් කරනවා අදාළ දවසේ. එහිදී අනිකුත් ආගම්වල අයත් මේ හා සහසම්බන්ධ වෙමින් ආගමික සංහිඳියාව ඇති කරගන්න පැමිණිච්ච මොහොතේ මෙම අවස්ථාවට කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඒ වගේම දෙහිවල රත්මලාන ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ සභාපතිනි සමන්මලී ගුණසිංහ මහත්මියත් ඒ වගේම දෙහිවල ගල්කිස්ස මහනගර සභාවේ නගරාධිපති පෙරකුම් සාන්ත මහත්මයාත් උපනගරාධිපති වින්දුන එදුරුසූරිය මහත්මයා ඒ වගේම අපහා මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන් ලෙස ඉන්දිකා මහත්මයා සම්සුදීන් මහත්මයා ඒ වගේම අක්‍රම් මුනිවර මන්ත්‍රීතුමන්ලා සම්බන්ධ වුණා වගේම නාගරික කොමසාරිස්තුමා නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්තුමිය ඇතුළු නිලධාරි මණ්ඩලය මේ හා සහසම්බන්ධ වෙමින් සේවක පිරිසත් මේකට දායක වෙමින් මේ කර්තව්‍යයට ඉමහත් සහයෝගයක් දැක්වුවා වගේම එය ඉතා භක්තියෙන් රාම්සාන් සැමරූ බව අපි සපත කරලා කියන්නේ බොහොම සතුටින්. මම ඇත්තටම මේක අපි පක්ෂ පාට ભેදයකින් තොරව පවත්වපු මේක උත්සවයක්. මේක ආගමික උත්සවයක්. මේ වෙනුවෙන් ඇත්තටම මේක දේශපාලනීය කරගෙන මෙතෙන්ට නොපැවැනි മന്ത്രിවරුන් පිළිබඳ ඇත්තටම මට කනගාටුවක් දක්වන කනගාටුයි. හේතුව මේක ඇවිල්ලා අපි සහජීවනය වෙනුවෙන් මුස්ලිම් දෙහිවල ගල්කිස්ස කියන්නේ සියලු ජනවර්ගයන් ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයක්. ඒ සහජීවනය අර්ථ දැක්වීම සඳහා පවත්වපු මේ අවස්ථාව ඒගොල්ලෝ විසින් මගහැරගත්තා. ඇත්තටම ඒක මම කියන්න කනගාටුයි. නමුත් ඇවිල්ලා අපි මේ උත්සවය අනිත් සියලුම පාර්ශවයන්ගේ සහභාගීත්වය හා ආශිර්වාදය ඇතුව මේක පැවැත්වීමට ලැබීම පිළිබඳ මම නිහතමානීව මම ආඩම්බර වෙනවා අපේ മന്ത്രി කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සහ නගර සභාව වෙනුවෙන්. සියලුම ආගම් කුල ભેද පසකලා සහෝදරත්වය කුමක්ද කියන එක අද දින සම්තුහන් කරා දෙහිවල ගල්කිස්ස මහනගර සභාව විදියට ඔවුන්ගේ ආගමේ හැටියට නබිනායකතුමන් ලබා දුන් පණිවිඩය අනුව තමන්ගේ පැවැත්ම යහපත් ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යන්න විනයානුකූලව පවත්වාගෙන යන්න ලබන ආදර්ශයක් දෙන අවස්ථාවක් හැටියට තමයි මේ අවස්ථාව හඳුන්වන්නේ. විශේෂයෙන් මගේ මතකයට එනවා මම අවුරුදු 13ක් සේවය කළ කොළඹ අලුත්කඩේ ප්‍රදේශයේ ඒ ජනතාව එක්ක මෙවැනි ඉෆ්තාර් උත්සව ගණනාවකට සහභාගී වෙලා තියෙනවා. මේලෙම විශේෂයෙන් මතක් කරනවා නියාස් මෞලවි පූජකතුමන්. එතුමන් මේ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව බෞද්ධ සියලු දෙනා දැනුවත් කළා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක හොඳ ආගමික සංහිඳියාවක් ඇති කරන්න පුළුවන්. අනිකුත් ආගම් වලට ගෞරව කිරීම, ඔවුන් සමග සහජීවනයෙන් කටයුතු කිරීම விசேஷன் වැදගත් අවස්ථාවක් හැටියට මම සලකනවා. இன்று தேவலை கல்கிஸ்ஸை மாநகர சபையின் வருடாந்த இஃப்தார் உற்சவம் இன்று நடைபெற்றது. இது ஒவ்வொரு மதத்தினருக்கும் ஒரு அவர்களுடைய பிரத்யேகமான விழாவினை இந்த மாநகர சபையில் கொண்டாட வேண்டும் என்கின்ற புதிய அரசினுடைய கொள்கையின் அடிப்படையில் எல்லாரையும் சமமாக நடத்த வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையிலும் எல்லா மதத்தினருக்கும் சம உரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையிலே முதன்முறையாக தெய்வலை கல்கிஸ்ஸை மாநகர சபையில் மாநகர சபையின் உள்ளேயே இந்த இஃப்தார் வைபவம் நடைபெறுகிறது. இந்த இஃப்தாரில் முஸ்லிம் இஸ்லாம் சமூகத்தை சேர்ந்த அல்லது முஸ்லிம் சமூகத்தை சேர்ந்த அவர்கள் மட்டுமல்லாது முஸ்லிம் அல்லாத இந்த மாநகர சபையில் வேலை செய்யக்கூடிய ஊழியர்கள், அதே போன்று மாநகர சபை உறுப்பினர்கள் இதிலே கலந்து சிறப்பித்தமை, பெருவாரியாக கலந்து சிறப்பித்தமை ஒரு முக்கியமான அம்சமாகும். ஆகவே இந்த இஃப்தார் வைபவமானது இந்த முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுக்கு அல்லது அந்த சமூகத்தினருக்கு இந்த இஃப்தாரினுடைய ஏன் இந்த இஃப்தார் அல்லது எங்களுடைய புனித ரமலான் மாதம் குறித்தும் நோன்பு நோட்கும் உன்னதமான காரியம் குறித்தும் அவர்களுக்கு எங்களால் முடியுமான விளக்கங்களையும், அதே போன்று எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் ஏன் இஸ்லாத்தினை இவ்வாறு பின்பற்றி நடக்கிறோம் என்பது சம்பந்தமான கோட்பாடுகளை அவர்களால்
விளங்கிக் கொள்ள முடியுமா இருந்தது என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய விடயம். முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கௌரவம் ஒன்று தந்தனை சொல்லி நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இப்படியான ஒரு விஷயம் ஒன்று தெய்வல முனிசிபல் கவுன்சிலில் இது காலம் வரைக்கும் நடந்தில்லை. அச்சட்டும் இன்றைக்கு இந்த மெசேஜ் முழு உலகத்துக்கும் போகிற என்பிபி கவர்மெண்ட் என்று சொல்கிறது வந்து எந்த விதமான இனத்துவேஷம் இல்லாத எல்லா மதங்களுக்கும் சம உரிமையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி என்றதை இந்த சம்பவம் இந்த இந்த ரமதான் ஏற்பாடு இது ப்ரூவ் பண்ணுது. என்ற இதில் வந்து எங்களோட நோன்பு துறக்கக்கூடிய இந்த மற்ற தமிழ் மக்களுக்குள்ள அவங்களோட உரிமை அவங்களுக்குள்ள அவங்களோட இந்த பெருநாள் இது எல்லாம் எங்களோட நகரசபா மூலமாக நாங்கள் செஞ்சு கொண்டு வரோம். எல்லா மதத்துக்குள்ள ஈவெண்ட்களும் இந்த எங்களோட என்பிபி அரசாங்கத்துக்கு போகிற இதில் நடந்து கொண்டு வருது. இந்த மெசேஜ் வந்து எங்களுக்கு செல்லும் இதுதான் எங்களுக்கு தேவைப்பட்ட கவர்மெண்ட் இப்படியான ஒரு இதொன்று தான் எங்களோட ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்து இன்றைக்கு இவ்வளோ காலமாக நடந்த பிரச்சனைகள் பார்க்க செல்ல எங்களுக்கு இந்த இனத்துவேஷம் தான் இந்த நாட்டை பின்னுக்கு போட்டுக்கணும். இந்த அடுத்தது வந்து ஊழல், இந்த ஊழல் இல்லாத இனத்துவேஷம் இல்லாத ஒரு நாடொண்டு உருவாக்கி கொண்டு போகிற இந்த ஜனாதிபதிக்கு நாங்கள் எங்களோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் தெரிவித்து அதே மாதிரி இன்ஷா அல்லாஹ் மேலும் மேலும் எங்களோட முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு இதே மாதிரி புரிந்துணர்வுகள் வரணும்னு சொல்லி நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். என்ற இதை சில ஆளுக்கு எங்களை இதில் இருக்கிற சில கவுன்சில் ஆளுக்க அரசியல் நோக்கத்துக்காக வேண்டி இதுலேருந்து அவங்க வராமல் அவங்களோட ஒத்துழைப்பை தராமல் நடந்து கொண்டாங்க. அது மிச்சம் கவலை ஆகிக்குது எங்களுக்கு. என்ன இது வந்து நாங்கள் எந்த விதமான அரசியலும் இல்லாமல் ஒரு சமூகத்தில் ஒரு ஈவெண்ட்டாக தான் நாங்கள் இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணினோம். ஆனால் அவங்க இதை அரசியலாக்கி சில அவங்களோட சொந்த லாபத்துக்காக வேண்டி இதுலேருந்து ஒதுக்கி கொண்டாங்க. இது அவங்களுக்கு நான் எங்களோட கவலையும் தெரிவித்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து நாங்கள் இதை ஒத்துமையாக ஒன்று கூடி செஞ்சு இதை நாங்கள் இதால் ஒரு சமூகத்துக்கு ஒரு மெசேஜ் ஒன்று கொடுக்கணும். இந்த நாட்டில் வந்து எல்லா மக்களுக்கும் சமமான உரிமை செய்யறது இந்த கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு எடுத்து காட்டிக்கு. இதுக்கு இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் நன்றி செய்கிறது. அதே மாதிரி எங்களோட மேயர் எங்களோட கமிஷனர் மற்ற எங்களோட மந்திரிமார் எல்லாம் எங்களோட சகோதர மந்திரிமாரெல்லாம் எங்களோட ஒத்துழைச்சி இது அவங்களோட விஷயமா இன்றைக்கு முடித்ததுக்கு என்ன தேங்க்ஸ் பண்ணி விடைபெறுகிறேன்.